Hello guys, welcome back to Puki Team Lane YouTube channels. Punya hi masa ina visit namun uci kita ki doi tan piti ki bolam ni vet pentau te ta ini vet di le microdermabrasion skin polishing dead skin hair remover ati patan achai chan ne veute microdermabrasion ang kitiin dead skin cells ki remove na hiin aban le machine hin ana to sa hile vacuum hin anian dead skin cells hop lut tai ta lovin vacuum awal ta lovin zong skin ahi blood circulation ho ding le collagen ti ho hi stimulate abol hi hi se atu dead skin ko do tai ta lowa skin surface anian kila do tai ta lo se azong hi blood circulation ho stimulate abol ala skin to uploading pa do na ahi a hand piece ahi diamond piece it's all diamond piece nim sa embedded in diamond piece ho hin ahi na a vacuum ho min a vacuum hin ahi do sem chen hi ahi boot kit si ni ahi boot hi sorting le line filter ahi ko yin machine so hin a filter ahi det thei na ipi ahi don hi so a det skin namai chuna chai ting le lang khat na put kham lang lo wa adu lang chuna foi le che a ki kiet tan chuna a ki bol na to bol lo na ki be chigo ade si ho hong te put
ya discount thu chin het be nom hoding in phone number hung ki koi hi in call in